svadbu da organizujem koliko ponedeljnih stvari. Idemo za Maroko sad. Marocco? This is Kenya. 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 Io sono di Senegal. Senegal. Senegal? Sì, Senegal. Dobro, Senegal i Senegal. Jeftino je to za nas. 200 euro soba. Bez 500 neće ni dolaziti. Sad sigurno pitate zašto vozimo 70 na sat autoputem pa još za ovim kamionom. Prosto objašnjenje je štedimo gorivo. Ja sam nešto preračunao malo pa... Sljedeća pumpa je na 71 km, a mi imamo goriva još za 60 do 70 km. Sad nisam siguran što treba da radim. Sorry, I can't let you. That's the law, you know. Okay. It's same if I come to Serbia, you know, I probably need a visa and they won't let me in. No problem. Sorry okay. about that, huh? Šta da radim? Vidi Bobby je pravo. Okay. Buongiorno, signor. Bonjour. Tieni ticket. No, Arabi, no? To Morocco. to Morocco, Tangier. Ticket. No, 50 euro. 50 euro, da. Da. Slow ferry or fast? Slow. 3300 km od Novog Sada, nalazimo se u Algecirasu, jedan mali grad na jugu Španije, odavde kreću brodovi za Maroko. Idemo da se ukrcamo na brod. Bon voyage, bon voyage. Hello. Bonjour. Bonjour. Hello, Hassan. My name is Zoran. We go together in engine room. I ask in captain. Captain tell me. You engine man. Yes. Thank you. Shukran. Gdje ćeš naprijed, Zoki? Ja krenuo malo da kroz pešački deo. Ravno kako sam ga presekao. Nema, pravi smo showman.
Sad ćemo se dogovoriti. Low session, just 306. Okay. But angle discount is 60. Now, here. 250. 300 and breakfast, okay? Yes. Okay, outdoor funky shower. First you. Me to see. Ah. Now me. Okay. Došlo je vreme za podelu bambi čokolada. Evo krećemo se ka zamku koji se nalazi 32 km od Vorzazatea. Taj zamak je čuvan po tome i kažu u stvari da za njega nije predstavljanje potrebno zato što je čuvan po tome nisam dobro naučila na pamet, idemo iz početka. A pazi, on sad uzima s obe ruke, sad se već ja dam jasno. Mali. Evo se, nema više. Jedan tebi, jedan njemu, pa jedan tebi, pa jedan... Evo ga. Zoki ušao. Ušao. Ej, di ćeš? Je to lepo? A? I sad je besa na njega što ga ja nisam pustio.
Jako dobre. Evo imam malog slatkog prijatelja koji pokušava da stoji na mojoj ruci. Mnogo je sladak. I on može da okrene oči 180 stepeni. Vidi, evo upravo tebe gleda Zoki. Divan je. Evo ovako, ono što je ovdje jako interesantno, ovo je radnja sa začinima, a meni najinteresantniji začin je ovaj ovdje. Energy for men, for work hard. Now again, what is this? Moroccan Viagra. Oh. It gives the energy for men. Evo iznenađenje da nam se i to negde desi. Čim smo pokazali srpski pasoš, rekli su da nam ne treba dozvola i možemo kolima da prođemo kroz Kraljevsku palatu u krug. Baš divno. Well, you're very welcome. Oh, thank you. Oh, Serbian too? Serbian television. So Welcome in Morocco. I have a girl in Serbia called Jelena. you have a girl. Hi, Jelena. Ne mogu da se motam. 2 puta sam motam, odmotam i onda. Pasvirajte i sad onu poznatu, pasvirajte za nju moju voljenu, pasvirajte i sad onu poznatu. To je ona kako ide, što ima refren kada se vide, on je kaže da ideš mi ljubim ja. Ajde mama, odi dedi, da te sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
99, 2000 metara. I još se penjemo. Tagine chicken. Chicken tagine. مرحبا. Konačno sam uspela da nas lociram na ovoj živopisnoj mapi. Evo nas ovdje. Istočno i južno od nas se nalazi Sahara, to su Dine, naravno. Negdje na 30 km od nas se nalazi oaza koju imamo u planu da posjetimo sutra. Znači danas idemo da pronađemo to muzičko selo i jezero sa flamingosima, a sutra ostavljamo oazu. Nije ona baš uvijek sasvim svoja. Bambi. Bravo, Bambi. Koliko god to meni bilo iznenađenje, ovo u stvari nisu kamile. Oni to ovde zovu dromader. Kažu da su kamile u Aziji u stvari, da imaju dve grbe, a ova ima jednu. Razlika između azijskih kamila i ovih, odnosno od ovih dromadera i kamila pravih, ove su manje, ali su snažnije. A one azijske su veće, brže, ali su manje snažne. Tako da su ove idealne za karavane, a one azijske više za organizaciju nekih trka i jahanje. Voliš kolače, Bakine, a? Te obožava Bakine kolače. Nalazimo se u kampu Čigaga u Sahari. Ovo je naš apartman za večeras, broj 5 ili S, nisam baš siguran što ovo znači. Unutra imamo 3 udobna kreveta,
LCD televizor veliki i džakuzi. A sad je vreme da nazdravimo današnjem danu i uspešnom dolasku ovde. Tako da, Gorane, ajde, dođi da i ti cugneš nešto, zaslužio si. 5000 km. 5000 km ga nosimo iz Srbije, ostala još jedna flaša lav piva. Aj žive. Kažu večeras kao da ozbiljno kažu. Kanda sam se malko razbio. This dun after Eriki. Yeah, Okay. this road. Izgleda da smo stigli.